kandi gusa turaza gukora umuhango hano hanyuma turaza guhita dukomerezaho niyo nanga bayicogoze mu gatoki. Ndaza gusaba ko na Trezor baza kumufasha urufunguzo kugira ngo aze kuyobora Jeannette. Iri n'irembo ry'iwacu twabyishiriza gishyiramo gusa abahungu n'umanzi n'abakobwa b'isuku. Tuzifite ngo n'irembo ry'umukwe n'umugeni kubera yuko Jeannette aje kuba umwana muri uru rugo azajya yishyira kandi anasohoke. Reka nze gusaba rero Trezor amwereka uburyo bw'urembo ry'urugo. Mufatanije amashyimishe cyane muratera intambwe mukomeze ushobora gutera intambwe. Murakoze cyane ushobora kugira hano hino. Amata bateguye kwakira Jeannette. Reka sabe Trezor afate icyo cyasi na Jeannette ice hatangira ukoza ku munwa, hanyuma tworoke kino kirambi wenda muyunanga. Murakoze ushobora gukomeza tuzatunganira.
ni wazazi wao nibatambuke hano imbere waweze kupita mbele ili watu wawatambue wazazi wao. Wazazi wao wa kuwazaa, si wa kuwaleta. Wazazi ambao ni wazazi wa kina Tresor na Janet. Ababyeyi bababyara ni babari hano. Okay. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ko murabona uko aba bagabo baberewe. Mnaona hawa wanameremeta. Aba basaza bazava ngo ni abagabo b'ikizungu. Hawa nimesema hawa ni watu wa town. Ko murabona yuko baberewe ari ab'ikizungu kabisa. Hawa ni watu wa town kabisa. Bameze neza. Wako vizuri. Babyeyi turabashimiye. Tunawashukuru. Kurera ni kimwe. Kuzaa ni jambo moja. Kurera umwana ukamushingira ukagera kuri uru rugero. Na kulea ni jambo lingine. Zukuri nkitorero cyangwa aba bantu bose mwatumiye. Ukweli kama kanisa watu hawa mmealika. Turabashimiye cyane. Tunawashukuru sana. Ko mutweretse ibirori by'abana banyu. Kuzirisha harusi hii sherehe. Tubabwira ngo ese mwarakiranutse. Je, hakuna jambo lolote mmeelewana? Turabizi. Hayo tunajua. Izo ni ugutinda batotology. Hiyo ni kurudilia maneno. Rero reka mbasabe nanone namwe. Acha muweze na nyinyi muramukanye. Kusalamiana. Genda muramukanye rwose museka. Salamiana, amafoto yanyu zagaragare neza. Picha zenu zionekane vizuri. Mwagize neza rwose. Mmefanya vizuri sana. Osura mu byicaro byanyu. Mnaweza mkaketi. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Reka nanone acha pia dusabe ababyeyi nkuko twari tubivuze tuweze kuwaomba wazazi batuzanire Tresor Ndakize, watuletee Tresor Ndakize, n'ababyeyi ba Janet, pia na wazazi wa Janet nanone bamutuzanire nabo pia waweze kumleta pia. Umunsi wanyu mwitonde rwose. Hii ni siku yenu, musiharakishe sana. Nibjani shimira yurabu ikiganza cawe uhazaza ibyaremwe ibyo Hallelujah. 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 Mwagize neza. Mmefanya vizuri. Turabashimiye. Tunashukuru. Jara mukarera. Kuzaa na kulea. Mukaba mutweretse bino birori. Paka harusi hii. Ibyo kuri turabishimiye cyane. Furahia sana. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Rero tudatinze reka ndasaba nanone ababyeyi bacu nabo ni baramukanye. Murako amashimenshi makofi. Yes, hallelujah, hallelujah. Ngo kwisubirirayo naweza muvuge ngo amen. Yes. Aba ikubuhanga bw'ibyo baraje kutuyobora kugira ngo amafoto azagende neza zaboneke neza toka vizuri. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Reka nanone dusabe Tresor. Acha tumusi Tresor natere nk'intambwe nka zitatu. Piga hatua kama 3. Yes. Reka nanone dusabe Janet nawe natere nk'intambwe zitatu nawe. Tuombe Janet naye hatua 3. Ongera izindi zibiri Janet. Pia 2 hatua 2 Janet. Ongera yindi imwe. Pia 1. Yego. Hivyo. Ongera yindi imwe nawe. Tresor hatua 1. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Twe tumenyereye uno musore. Sisi ambayo tumemzoea kijana huyu. Ibinyegezi vyinshi. Huwa anatabasamu sana. Ariko ngo sindabona seka. Lakini sijaona akitabasamu.
arachafite wasiwasi bado ni kama angali na aravuga wasiwasi. ati se n'urya bagiye kunsabira Anasema, je, huyu ni ule ambaye wamenichumbia? muvuge ngo amen. Sema amen. Reka nanone tumusabe Acha tumusihi navanyeho net aweze kutoa net, kandi witonde n'umunsi wawe na usiharakishe, hii ni siku yako. ibyo yakoze nibyo nishimira iyo urambuye ikiganza cyawe yego uhaza yego 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 iyo urambuye Hallelujah. ikiganza cyawe uhaza urakoze cyane. Imana Asante ibahe sana, umugisha. barikiwe na Mungu. muvuge ngo amen. Sema amen. tugiye kumva barahira. Pia tunataka kusikia wa kila kiapo. Iyi ndahiro irakomeye cyane, Kiapo kikubwa sana, gituma tuyandika kugira ngo abantu bose na za kamera zifate. ili watu wote waone haya. Hari ukuntu satani yateye abantu, Kuna vile shetani amewadanganya watu, ugasanga abantu mu mezi abiri mu mezi atatu miezi 2 au miezi 3 baratandukanye, wanaachana, ariko mu byo barahiramo lakini kwa yale wataapa, ikizantandukanya nawe atari urufu, hakuna kitanitenganisha na wewe isipokuwa bose kifo, bazaba bahamya. ili watu hawa wote wawe mashahidi. Rero reka nsabe nanone Acha niombe tena abafite indahiro zabo wale wana kiapo, baeze mikrofone. muwape microphone. jewe ndakize Trésor nagutoranije wowe Jeannette Nyamuzungu bakobwa bose bo kwisi kuba umugore wanje w'isezerano zakubaha zakwitaho nzakwihanganira mu byiza no mu bibi mu bukire no mu bukene nuko ntakizadutandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu birahiye imbere y'Imana n'imbere y'abayobozi bayo n'imbere yacu n'imbere y'ababyeyi bacu n'imbere yawe bwite ubyiyumvira Mana uzabimfashemo. amen. Amashi menshi, amashi menshi. Reka twumve nanone Nyamuzungu Jeannette. Jewe Jeannette Nyamuzungu nagutoranyije wowe ndakize Trésor mu bahungu bose bo ku isi kuba umugabo wanje w'isezerano, nzakubaha, nzakwitaho, nzakwihanganira muri byose, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, ntakizantandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Mbirahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abakozi bayo n'imbere y'ababyeyi bacu n'imbere yawe bwite. Mana uzabimfashemo. Amen. Amashi menshi, amashi menshi. Murakoze cyane. Asante sana. Reka nanone Acha pia umve Pastor kuturuka Kasarani tumusi pasta kutoka Kasarani kugira ngo asengere aweze kubariki pete. Nyagasani Mana, dukomeje kuba imbere y'amaso yawe tugushima kubitangaza uje udukorera, ibyo dutekereza n'ibyo duteganya niwe uzubisohoza. Uyu mwanya tumaze kumva indahiro z'aba bana bagiye kwambikana izi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwabo, uko zidafite aho zitangirira naho zihekera, ariko urukundo rwabo Mwami ruzakomeza kuba rutagira itangiriro n'iherezo. Ruriya wadukunze abarimo nabo babasha gukundana kugira ngo bagere ikirenge mu cyawe,
nibwo bazabasha kuzuza inshingano ndetse n'umuryango wabo ugakomera. Reka bahabwe umugisha nawe. Aba bose bateraniye ahangaha bazabe abahamya bo guhora bibuka ibyo basezeranye imbere yacu, kandi bitunezeza kandi binezeza n'Imana. Urakoze kuko ubyumva kandi ukabibakorera, kuko wavuze ngo icyo tuzosaba mu izina ryawe uzagikora. Rero tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Yakoze umushumba. Asante mchungaji. Haleluya. Haleluya. Sinzi uko uri ukoreshe. Sijue vile utafanya. Uri umuririmbyi. Wewe ni mwimbaji. Cyangwa nimba uvuga ijambo riri ku mutima wawe. Ama kutamka neno liko kwa roho yako. Watekereje niko ugiye kubwira. Vile umefikiria ndivyo utafanya. Rero zamura rwose abantu bose babiri. Mana mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli uziringiro bizima, ndagushimira kuba warabanye natwe mu rugenzi rurerure rutoroshe, ukaba utugejeje kuri uyu munsi. Turabigushimira. Iyi ni impeta y'ikimenyetso cy'ibyo nahoze mubwira kuva kera kose, ngiye kumwambikira imbere y'ababyeyi bacu n'imbere y'abashumba bacu ndetse n'inshuti. Ndagusabye imbaraga zawe kugira ngo izi ndahiro ndahira imbere yabo uzabimfasha kugira ngo nzobishobore. Amen. Arakoze amashi menshi. Arakoze rwose Trezor. Reka nanone twumve Jeannette Nyamuzungu nawe. Jewe Jeannette Nyamuzungu. Yego. Kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzagukunda. Nzakubaha. Nzakubahisha. Imana izabihisha. Amen. Yego. Amen. Murakoze rwose. Reka nanone sabe abashumba batambuke babose bari hano. Acha wachungaji waweze kupita mbele. Sabe n'abadiakoni. Pia maashas. Tuzanira hantu bapfukama. Rero abashumba ni mutambuke. Wachungaji wote mnaweza kupita mbele. Ishimira yurambuye ikiganza cawe pasa ibyare. Tugiye gusenga. Tunataka kuomba. Turangiza pastor hano araja gusenga. Pastor atakuja kutamatisha. Mana iri mu ijuru, ni wewe mbaraga zacu, ni wewe gakiza kacu, ni wewe humure ryacu, ni wewe gisubizo cy'ibibazo byacu byose. Turagushimiye Mana Data wa twese, kuri aba bana Mana Data wa twese uri mu ijuru. Ngaho komeza ubane nabo, uru rugenzi bagiye gutora rwo kubaka urugo rwabo Mana Data uzabane nabo, uzobubakira urugo rwiza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Yesu Kristo mwana w'intama, kubwabo tibo bishobora ariko dushobozwa na Kristo duha imbaraga kukuri byose muri byose. Mu izina rya Yesu muri uru rugenzi batoye, komeza ubafata ukuboko ubaje imbere, tutagufite ndatwagera ati twotera n'intambwe nimwe ariko dushobozwa na Kristo duha imbaraga mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Asante. Komeje kugushimba Mana y'icubahiro, Mana y'imbabazi, Imana isohoza amasezerano. Tugushimiye kubw'aya masezerano ubashije gusohora. Tugushimiye ku mugambi wawe wateguye isi itararemwa kubusohoye uyu munsi wa none. Abashumba turambuye twese ibiganza ku bana bacu biyemeje kubana muri ubu buryo. Ubabere umwarimu mwiza muri iyi foye bagiye gutangira uhereye uyu munsi wa none. Uzababere umwarimu, uzagendane nabo Mana, uzicarane nabo, uzahagurukane nabo, uzaganire nabo, uzaberekera ikibi, uzaberekera icyiza.
bazakomeza bomatane nawe mu buzima bwabo bwose, uzabaha ibyara ry'abahungu n'abakobwa, twatuye umugisha mwinshi w'iburyo n'ibumoso, inyuma n'imbere. Mana uzagendane nabo, bazagira ibihe byiza mu buzima bwabo, bazakumenye, bazagutore, ndetse kuzageza kuri uriya munsi wa nyuma. Mana ibi byose tuba tubisaba tubikishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Asante. Reka dufate ifoto. Acha waweze kupiga picha. Foto Picha. yakoze turangiza kwifotoza mubaramutse, Pia mtawasalimia. turangiza musubire mu cyaro. Ndi murudi muketi. ikiganza cyawe uhaza ibyari ibyo yakoze ibyo ni yishimira iuramuye ikiganza cyawe uhaza ibyari iuramuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe iyo iuramuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe umuremyi wanje nanone reka dusabe abageni bacu, umukwe n'umugeni, Acha tuwaombe bwana harusi na bibi harusi batambuke hano. waweze kupita hapa. Reka dusabe nanone pasiteri Nkondaba na sekreteri atabonetse, Acha tumusihi pastor aze kugira ngo nanone aze basinye mu gitabo cye. waweze kusaini kwa kitabu cha kanisa. umuremyi wanje mwiza yakoze ibikomeye nashimye umuremyi wanje Haleluya. Yakoze ibikomeye nashimye ibyo yakoze ibyo nishimira iuramuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe iuramuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe uri mana isoza masezerano iyo uvuze. Haleluya. Amen. Reka nanone we twababwiye ngo uno ni umunsi wanyu, Hii ni siku yenu. turashaka kugira ngo amafoto afate neza, Tunataka picha zionekane vizuri. muvuge ngo amen. Sema amen. Iyi ni certificate tugiye kubaheza nk'itorero, Hii ni certificate ya kanisa. ni ikimenyetso yuko bakoze ubukwe, Hii ni sign kwamba wamefanya harusi. bazaja hose Wakati wataelekea kana iyi certificate. wanaweza kuonyesha certificate hii. Ira kabiri, Neno la pili, nuko mwitwaye neza mu itorero. mumekuwa na mwenendo mzuri kwa Reka kanisa. nanone sabe abashumba dukorana Acha ni wasi wachungaji ambao tunafanya kazi nao batambuke pamoja. kugira ngo tubaheze iyi certificate.
certificate. waweze kupita ili tuwape certificate hii. Urakomeye urahambaye uri Mana isoza masezerano. Haleluya. Haleluya. Jewe Mutima François, Mimi Reverend Mutima François, ubasha nahawe n'Imana ndetse n'itorero rya Horebu Pentecost Church, mamlaka aliyopewa na kanisa la Horebu Pentecost Church, ndakize amesema kwamba ndakize Tresor takira umuhungu, yeye si kijana, abaye umugabo wa Nyamuzungu, amekuwa mwanaume wa Nyamuzungu. Pia na Janet Nyamuzungu takira umukobwa, si msichana tena, abaye umugore bali ni mke wa Tresor. Ndakize ichimana kile Mungu ameunganisha kusiwe mtu wa kukitenga. Mana iri mu ijuru, Baba, katika jina la Yesu, niwewe mbaraga z'abizeye, niwewe nguvu za waamini, niwewe humure ryacu, niwewe gisubizo cy'ibibazo faraja letu na jibu letu. Turagushimiye muri uru rugenzi bari bamaze mu gihe kirekire barateguye kwa safari walikuwa wameandaa. Uzakomeza ubane nabo Mana, endelea kuwa nao. Ngahega mwami data wa twese, Baba wetu bashinze urugo, wewe bamahiri kuku kwezi, katika mwezi huu uzokomeza ubishimire mu rugo rwabo, bazabyara abahungu n'abakobwa, bazaye wasichana na wavulana katika jina la Yesu. Uzababera igisubizo cy'ibibazo zabo, uwejibu kwao. Mwandisi yaravuze ngo ibyo dushaka yale tunataka bimemwe nawe tuzingingiye kandi tubisabye kwako tukisina na kushukuru. Baba mtakatifu, nganda gusabye nizeye kubikoze ku bw'izina rya Yesu Nazareti. Amen. 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 Amashimenshi, makofi mazuri kwa Yesu. Leo uhere uno munsi wa none, kuanzia siku ya leo Ngami ico wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza, wasezeranije Tresoro kuza mu muca mwiza, nukuri we urabikoze haleluya. Wasezeranije Tresoro Mana we kuza mu mufasha mwiza, Mana we urabikoze nukuri we mwami ico wavuze, mwami we ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza, ukuri mwami we ico wavuze, ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza, ico wavuze, ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza, ukuri Mana we nawe ico wavuze, ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza, ico wavuze, ugikurikirana imyaka ibihumbi
ukagisoza wasezeranije Janete 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 kuzamumugaba mwiza we Mana we urabikoze 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 wasezeranije Janete Janete kuzamumugabo mwiza we nukuri we urabikoze urabikoze urabikoze